والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام مثنى على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصلهم فراهم أن الله درجاتهم في الجنة يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم وينفعنا بجاههم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفراهم وجميع ساداتنا آل أبي وعلى وصولهم وفراهم أن الله درجاتهم في الجنة وكثير مثوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحل أرواحهم من شرق الأرض إلى مغاربها أن الله درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب القطبي الشريف وغوث العباد وبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم فرحهم أن الله درجاتهم في الجنة وكثير مثوبتهم وضعف حسناتهم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمتها لهذا البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحان ومؤذيين والمتعديين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم يغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين يعطي لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salli wa sallim, doa masing-masing dalam hati katanya, dalam limpahan zikir, ada doa dengan hati katanya, karena doa dengan jihar dan dalam sir, doa sama-sama punya kelebihan. Ya Rabb, ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matulubuna wa atina Muhammadan ya hayyu ya qayyum ya hayyu qulubana ma'rifatak ya anna Muhammadaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Buka halaman 158. Nah, kitab, nih bagi kitab. Bagi kitab. Nah, untuk orang tua dulu ya. Nah, coba baca Ahmad Khalifah baca. Allahu Allahu Allah كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي في افتقاري الله فلهذا سري أدعو في يساري والعسري عبد الفار فخري ابن فقري واغتراري تعلم كيف لي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي الله تداركني بلطف منك يا مولى موالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى صغاري الله الله
يدركنا سريعا يهدم العمر ويهدي للذين نرجو جميعا صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودناه القمر والغزل سلم عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك المليح قوله قول صحيح النبي ذاك المليح قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين النبي قرة العين نوره كالكوكب جندهم صلوا عليه النبي صلوا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tasliman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam majlis zikir, majlis salam ala nabi, majlis munajah doa pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang diwarisi daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pesantren ini yang diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibur risalah, khataman nabiyyin, kutuatina, pemimpin ketanyo, nura qulubina, cahaya hati ketanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga adalah pertemuan ini yang memancing rahmat Allah yang banyak sekali insya-Allah, dari mulai dayun daja sampai di tino, maka hadirlah hati kedanyo bersama Allah, bersama kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati sama-sama, ya kita hormati al-habaib, tengku-tengku sekalian, muhibbuna Rasulullah SAW, kaum bapak, kaum ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami cintai yang bersama-sama ya mujahadah di dalam ilmu di sini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan muassas daripada pemimpin pesantren Walid Rusli, ya, beserta keluarganya dan para guru-guru semuanya, ya, yang menjadi pionir, ya, menjadi naibul fa'il, ya, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah, pada beliau, keluarga dan para ustaz wa asatizah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, ya, diberkahi perjalanannya, mudah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak mereka dijadikan anak yang saleh wa salihah, dan ditambahkan himmah wan nasyad daripada himmah dan yang banyak oleh Allah, ya, dalam dakwah ilallah Subhanahu wa taala ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, ya, dengan ada ini dari pesantren adalah merupakan kekuatan yang kuat daripada dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ya, muhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diberkahi oleh Allah. Tidak lain kita duduk di sini tidaklah dengan untuk mencintai Nabi Muhammad, ya, dengan maudu'nya, ya, judulnya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu jih kedanyo, ya, ingin menambahkan hati kita, menambatkan, ditambah dalam lagi, ya, bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan majlis, dengan zikir, dengan salawat, ya, dengan ilmu wal amal, ya, dan juga mengikatkan kita dengan cahaya Rasulullah, dengan ulama il-amilin yang telah ada baca Ratibul Haddad kuno, ya, yang di Aceh ma'ruf dengan Ratibul Haddad, ma'ruf dengan Samadiyah, yang dari itu tidak lain Samadiyah dari Imam Haddad, dan juga daripada tarekhah lain Naqsyabandi, Qadariyah, Wasyatariyah, semuanya, ya, daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah Muqtabarah. Alhamdulillah hubungan kedenyo dengan Allah melalui mereka, karena tarekhah ini milik Rasulullah tapi melalui daripada gure-gure murabbi, ya, daripada Syahibut Tariqah, ya, tarekhah Syekh Abdul Jalani. Hakikatnya tarekhahnya
Rasulullah, tapi jalannya jalan Syekh Abdul Qadir Jalani. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyampe talah-talah katanya. Maka pilihlah tarekah yang mu'tabarah, ya. Mu'tabarahnya yang diakui oleh orang-orang alim, oleh orang ilmu yang toknya. Ya, jadi na zikir, ya, na ilmu, na amal, na akhlak, ya. Ada kitabnya, kemudian yang demikian supaya danyo terjaga. Nah, kemudian dari situ kemudian kita setiap ahli ilmu, setiap dari ahli tariqah, orang-orang yang berjalan tidak keluar daripada manhajnya Rasulullah, akhlaknya akhlak karimah, akhlakul karimah, syariat, tariqah, hakikah wal ma'arifah, yang adalah jalan, jalan yang terkumpul, dan terkumpul yang sudah disyarahkan dalam kitab-kitab, dan dipaparkan, diajarkan oleh para tengku-tengku abu-abu katanya. Demikianlah, mari sama-sama danyo dah mulai pembacaan daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab Diaulami yang mandum, kitab-kitab Barzanji, kitab Simtut Turor, kitab Saribut Tahur, kitab Maulid Tiba, mandum adalah yang disebut dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdiri daripada zikir, salawat, tawasul, daripada doa-doa sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hana boleh dah sampaikan dalil, pedalil ke jelas bahwa Maulid Rasulullah sunnahnya Rasulullah, pandai mungkin Rasulullah sudah melakukan itu semuanya dengan dalil-dalil, berpuasa untuk beribadah karena bersyukur kelahirannya, nilai ibadah Rasulullah, salawat ibadah, zikir ibadah, sirahnya Rasulullah ibadah, demikianlah sehingga lengkap bagi kita. Mari sama-sama dah bacanya dengan dah Fatihah dile. Fatihahnya yang panjang tapi danyo tawasul juga kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat, ulama mutakhir, ulama akhirin, dan juga ulama yang ada di Aceh, dan kemudian urung tuha katanya dan dalake kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembacaan zikir salawatnya, danyo menambahkan dekat kepada Allah, dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga katanya dengan perlindungan Allah di akhir zamannya, dan kemudian dihajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan daripada penyakit orang tua kita, keluarga kita semuanya, dan kita mohon pada Allah hajat-hajat dikabulkan dan husnul khatimah indal maut. Al-Fatihah wa al-Fatihil hasadina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifatur rasulin salatina wa qulu muhammad wa ali wa baqatu sahadu tabi'an bi'azan lahu antum ahlul kisah ahlul badal hudai wa kishwaika al-zambal la ilaha illa Allah wa sallallahu alaihi wasallam ahmad abdullah sallallahu alaihi wasallam muhammad ma'adat bila wa nasaka wa maqtab shaykh mudar qasaka muhammad wa ali محمد مسجد بالولاد ثم ستن على الشمس السماء وسمي الله كان عنه وقال لنا واخواني من شاء سنة عليه الله بن شاء البقر الله سنة وصد عبد الله بن شاء صغير احمد بن الرحمن عن من شاء فكر بن شاء وطن كله طبعا الانفاس حبيب المار والتواصل على هذا الشاعر مرض بن شاء خضر الولاء من الله بن الحداد ثم سيف الصورة عبد بن عبد ثم سيد احمد بن الله صلى الله عليه وسلم ثم الى عبد الله بن سن الظاهر بن علي بن محمد الحبشي سيف الدرار ثم ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحققين كتب ربنا الشيخ عبد القادر جلني الشيخ القادر حماد القادر من الأوان حبي الزنزلي وجل الإسلام مقادري ثم شيخ الله الشيخ محمد بهاودين ثم إلى إمام مجدد سيدنا أحمد وملك الشيخ حنفي جميل أولياء وصلى شيخ الله بن حسن النبي شيخ الله بن أحمد بن شيخ بن البائري ثم إلى الشيخ جعفر بن. 'Abdul Razak, 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 'Abd
ثم إلى الشيخ محمد بن سيد الجزلي حسب البردة وجميع سيدنا على صوفية المحامي مولاي إلى ابن الشيخ مولاي تسعة ثم إلى إله في أجه شيخ رسول في بكرم شيخ الله كان عن كل بكت موسم الله ثم إلى مريد ثم كل بكت دول جميل الله ثم حبيب وقع بن حبشي أو ثم بيقدع حبيب سيدنا الله العزيز ثم تنكو كليني تنكو قراه تنكو di pasi tengku di ribe pemaila tengku cilam badan jabada tengku di bitai tengku di lembada tengku cilam badan tengku di bayan tengku jadi cum-cum tengku di cilam tengku cipandi gulu pemaila tengku jitiro abu tanah habis jamil awliya salim wa sufiyatul hafiqin wa jamil awliya salim ahli sabal ahli tariqah sufiyatul hafiqin ahli tariqah مسلم من طريقة نقشبندي تقدري أخذ حداري هذا الشطارية وجميع الأولياء الصالحين ومسلم أولى إلى في هذا البلاد وهذا الساحة ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وشغل المسلمين والمسلمات من أن الله في الأمس الجنة برحمته ثم بند الشفاء في البلاء والفحشاء والمنكر أن الله في حاجاتنا وسهل المدلون وتقبل دعانا شفاء مرضانا شفاء وقت وفتحنا ابطال العارفين دخلنا السلم العافية أهلنا رزقا حلالا وباركا فيه واحفظنا وأولادنا وصلاتنا وجمالنا من شر الزمان من شر الزمان من شر الجن والإنس والكاهن والسحر وفتنة الدجال وقلنا من حسن الحكم عند الموت لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الله أعوذ بالله حبيبنا من أهل الجمل ثم هذا صرحنا ثم إلى أبويا مدولي أبو النزيز أبو غروس كمبول أبويا بروفيسور محمودين ولي أبويا جلني موسى ثم أبو بنتون ابن المرحوم كريم الدين أن الله في الأمس الجنة برحمته ثم وجميل أهل التركة صفية المحققين أهل لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم في أجه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله halaman 8 ya. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يقوم يصدق ويقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita berdoa orang yang kembali ya bertobat mendapatkan syafaat pada Rasulullah yang ingin mendapatkan daripada keindahan daripada akhlaknya Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang memohon pada Allah, sangat menginginkan ya, sehingga dengan keinginan yang paling kurang danyo sebelum meninggal danyo merumpung Rasulullah. Hanya yang qadha adalah para wali yang merumpuk ya langsung ya qadha. Kedanyo ni kita ini kalau bisa berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Walaupun nanti kita dapat mimpinya Rasulullah, tongkat Rasulullah dikasih nampak, atau daripada terompahnya Rasulullah ya, atau
ya, ontanya Rasulullah. Banyak mimpi yang diberikan oleh Allah beda-beda. Ada mimpi Rasulullah lihat ikut lemah. Nyan Rasulullah, balahan dom rumpong Rasulullah, tapi lam rumpong gue pegah, citna di tinan. Nyan suara katanya pegah, nyan Rasulullah, walaupun jauh nggak nampak. Tapi seperti itulah, begitu banyak mimpi Rasulullah, begitu banyak yang model-model diberikan. Paling kurang kita bisa ya berjumpa dengan Rasulullah. Maka disebutkan sallu ala nabi, ya, sallu alaihi wasallim taslim. Banyaklah bersalawat banyak-banyak, lele salawat, ya. Ya. La yashhadu illa ghaba, la yashhadu ghaib illa ghaba. Hana medemenyan satu yang sir-sir yang gaib itu. Kalau enggak apa larut dia dengan zikirnya. Ya. Mahabbah. Makanya yang salawat-salawat yang pegah teribenyan, ya, makna perbanyak sehingga kita lupa dengan banyaknya salawatnya. Makin kita banyak salawat, makin kita keluar dari mata kita rindu kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nyan gegebi belemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rindu ini salah satu kita ya jalan kita akan diperkenalkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena salah satu keindahan di dunia ini bisa memandang Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Ya, disebutkan kan Habib Muhammad sebutkan semalam bahwa man ra'ani fil manam faqad ra'ani ya qada. Faqad ra'ani ya qada. Ya, barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, dia sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjumpaan ini akan diperbaiki hati kita. Enggak mungkin jumpa langsung. Ya, payah merupakannya. Karena apa? Banyak maksiat. Tapi dengan banyak salawat, dosa kita dihilangkan oleh Allah. Penyakitnya hati bergaduh oleh Allah. Diangkat benar derajat kita. Makin rindu. Dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Cinta Rasulullah sudah ada dari dulu. Berat kali cinta Rasulullah kepada kita. Tinggal ada mentong saja becut-becut. Ya. Seperti itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il mushaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-wara rutbatan wa arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad أزمى البرايا جاها ووسع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حزنك الممنع. يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وربي ارضى عنا رضاك لا رب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bina halaman 78. Halaman 78. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن صحبه يا ربي وارضى عن سلاله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزورا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله 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 على نور رسول الله Halaman 94 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله طغل في المعنى halaman 94 طغل في المعنى حب بجمعنا يا لنتهينا معنا حي رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سلك دولين سيدنا النبي حنين سلك دولين بين يزيد بين حسن رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر العبد مولاه نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر العبد مولاه سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره
فهو الجالس له الله الله مجالس ذكر روضة الجنان فمن يخلد فيها راتعا فالخلد مأواه مجالس ذكر روضة الجنان فمن يخلد فيها راكعا فالخلد مأواه سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فقصيد حماهم أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فقصد حماهم أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فقصد حماهم أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فقصد حماهم لحيهم روح قدس سوب حماهم مفتوح لمن أتاهم صلي وسلم ربي وأنعم واجر وأكرم لمصطفاكم أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فقصد حماهم أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فقصد حماهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Allahumma salli wa sallam. Halaman 12 salim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Sayyidina Abu Bakar ulang-ulang juga dua bahawa dalam kitab kertas disebutkan bahawa ya Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa salam kepada Rasulullah lebih cepat pengampunan dosa dibandingkan air yang disiram ke kayu bakar. Yang Rasul Sayyidina dipegang di Sayyidina Abu Bakar dan lebih nilainya lebih khairun min haddaf sayf fisabilillah, lebih tinggi nilai daripada ayunan perang dalam fisabilillah, ayunan perang. Artinya orang ketika betul-betul salam kepada Rasulullah dia akan bertambah terus ya, karena jawaban Rasulullah doa hanya tala ke jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makai salah satu uji danyo ketiga danyo untuk hadir. Disebutkan daripada sebagian salihin ulama ketika menghadir bagah utai selawat kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum lillah. Sang-sang di makam Rasulullah atau di depan Rasulullah dekat sama kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi, Assalamualaikum ya Yasin, Assalamualaikum ya Taha, Assalamualaikum
Ya Habibullah. Assalamunya kurang jih dalam bahasanya dia. Assalamualaikum ya kekasih Don Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lisan kita yang kotor bisa menyebutkan Habibi Muhammad, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sudah duluan ya. Mencintai katanya. Makanya kita kena assalamualaikum. Ya. Betul-betul dalam majlis lagi nyonyo betul-betul katanya ya. Pakon pegah betul-betul karena pegah di ulama berpeluh roh dalam majlis ikhlas walaupun ilmunya pas-pasan maka dimasukkan daripada satu orang waliullah sehingga diterima katanya doa-doa. Nah, nanti doa ini karimo mendunya lebih berpeluh loh di baru loh. Maka waktu yang singkat ini ya pertemuan ini dihadiri oleh para malaikat ya majelis zikir masya Allah majelis salawat majelis ilmu ya, ya di sini sungguh merupakan keberkahan kepadanya. Mari sama-sama kita mulai pembacaan. Assalamu alayka zainal anbiya. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك من ربي السماء. السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك السلام على المقدم في الإمام. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك. السلام على المتوج بالكرامة.
على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام وعلانا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب وذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي
يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Rasulullah adalah ya niscaya keniscayaan ya. Pasti dapat Rasulullah orang yang mengakui Rasulullah akan tetapi ubidoh na capat gebir Rasulullah sejauh danya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jital lil baraya bisyar'il mubin tansurul hidayah bainal alamin. Diulang-ulang ya. Engkau datang ya dengan apa? Dengan syariat yang nyata, syariat Nabi Muhammad, hidayah. Nah, Acehnya dengan tamadun yang tinggi, Sultan Iskandar Muda, Madum semua karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pionir-pionir ya, Syekh Abdul Rauf, ya, Hamzah Al-Fansuri, Syekh Nurin Araniri, ulama-ulama Madum membawahi adalah apa? Yaitu nur cahaya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka BJO danyo ngon syariat Nabi Muhammad. Lang rumah danyo ya. Ya. Lang rumah. Ya, jadikan rumah danyo sebagai pesantren. Ilmu amal akhlak, ilmu amal akhlak. Ya, seperti itu ya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan diketuk hati oleh Allah Subhanahu para pemimpin, para tokoh masyarakat, semuanya dengan mas'ul, dengan tanggung jawab masing-masing. Ya, bangkitkanlah ya kuat cahaya daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya, ada lagi doa pada Allah Aceh kedanyo kembali pagiban kembali syariat Nabi Muhammad, enggak ada lain ya. Teori Darwin, teori Adam Smith, teori ya pembangunan ekonomi grup Madum tidak ada kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Terserah kuliahnya kuliah jihana apa yang penting harus tambah kuat syariat Nabi Muhammad, bukan dilanggar ya. Kuliahnya ya makin kuliah kagadoh syariat Nabi Muhammad, tambah kuliah hana maleli karena jampuin orang agam ya, camping sama ya, naik gunung bersama ya, pacaran biasa saja ya. Maka mudah-mudahan Allah kembalikan kita ini ya. Karena kita apapun ceritanya, mau kita dengan jabatan apapun danyo umat Nabi Muhammad, hana yang bantu danyo. Hana yang bantu daripada pejabatnya, hana yang bantu dari kepala bagian kita. Enggak ada yang bantu bos kita, enggak ada yang bantu ya. Hatta guru kita pun menganjurkan kita untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosen yang panena loh, gubernur, presiden, raja, mana yang bantu untuk yaumul qiyamah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita baca Al-Quran halaman 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر عليه لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله إليه عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يمشفى خصنا وحبانا صلى الله عليه وآلك الأطهار مادن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بالصدق ما حدا أحد المودة هيا جل شجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والي النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنذا شهداء برونا صلى الله عليه فتجد الأرواح تستنقي اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله حال عليه المحبين حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورب الأذان صلى الله عليه واصل إلى أصابض المجذبة وانظر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 86 Busyra lana begah daripada tidur ulama katanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ya, di Empang Bogor ya, disebutkan bahwa ya, beliau ketika membaca ini ya Rasulullah terasa hadir ya, terasa hadir insyaallah ya, karena ini sir-sir daripada zikir salawat ya, yang rupanya orang-orang ahli kullu syai' fi ahli, setiap sesuatu ada ahlinya ya ahlullah ahlu Rasulullah mahabbatu Rasulullah syadidan ya, sangat benar-benar mereka cinta pada Rasulullah ya, maka mereka walaupun sudah Al-Quran tidak ada lagi tapi ilmu bertambah terus dengan pertemuan-pertemuan dia qadha dengan Rasulullah dalam mimpinya, dalam ilham-ilhamnya Allah berikan ya, ada nafsul mutmainnah ya, nafsul mulhamah, nafsu yang diilham-ilhamkan para waliullah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bushra lana نلنا المنى زال العنا وفى الحنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفى الحنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى
والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهدي شفيع وصاحبي والبقيع يا روضة الهدي شفيع وصاحبي والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحبه الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفيها أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب فإني عبد حمل ثقيل فإني عبد حمل ثقيل ولذنوب مثل الرمال ولذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب وصلي دوما على نبينا وصلي دوما على نبينا طه الممجد باهي الجمال طه الممجد باهي الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Halaman 22 pasal 2. اللهم صل وسلم Nah, BL 1876 AN. Nah, supaya digeser. BL 1876. Kendaraan mobil 1876. 1876 ya, 1876 AN ya. Ya, panjang pasal 2 ya. Pasal 2 halaman 22. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا ويغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشيرا الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين
بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنزى وكي يقضانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترع من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله أصانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله وبحبه عليه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليك. Halaman yang pasal deh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وإن جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو إذ جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى قل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم كريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه الأسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها حال
وساط اللطف من رب السماء غصى الأذى والهم والأحزان ورد كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطول من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرافع فملا النور النواحي عم كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام شركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية وحمال وفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
حطام
صل وسلم عليه وعلى آله. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan danyo yang letalahnya bisa bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita yang lalai penuh dengan amarah mereka danyo rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedanyo bersama Sayyidina Muhammad terus dengan kuat kepada memegang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah danyo berada di tempat ya balai ya Musala Abu Panton ya yang ditabalkan nama seorang ulama Abu Panton, guru daripada guru kita Guru Rusli ya, dan kemudian daripada yang lain-lain juga. Ini adalah tempat daripada yang berkah yang mengalirnya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan amal, ilmu yang mengajarkan dan nyoto pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beradab pada Allah, beradab pada Rasulullah, beradab kepada ulama, beradab kepada ahli ilm, ya, ahli la ilaha illallah dan guru-guru semuanya. Maka kitanya bersyukur dan juga telah hadir bersama kita guru-guru kita. Tentunya kita tidak akan melewatkan ya daripada nasihat ya, nasihat daripada ahli ilm ya, ahli ilm. Teji thor tayu bile ambon. Babi. Jadi anu je pegah. Jadi ya udah nanti yang drawing duha nanti ya saya belum mahal lah. Jadi tapi menyohara dupe umur daging ba janggut tu yang panjang. Lun lagi jadi dapat silakan tuan rumah le. Nanti goknya disampaikan yang don kan. Tuan rumah kan juga menyambut kedatangan kedanya. Oh no, kalau ada bibi kesempatan insya-Allah kepada Bapak Rusli ya. Kalau persilakan, cuma memang tempatnya beliau nih rumahnya. Jadi kita kembalikan mic ni ya. Mic ni kita kembalikan pada beliau. Demikianlah. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib kun sami'na wa ta'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'. Izin Habib Lundeng mande abiyah hang timdeng. Segala puji bagi Allah pada malam yang mulia ini masih memberikan nikmat yang paling besar yang orientasinya kepada dunia, yaitu nikmat kesehatan. Karena hidup di dunia kalau tidak diberikan kesehatan maka akan gagal semuanya. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan
seperti pada malam ini ke tempat yang baik, hadir di dalam majelis yang baik, yaitu majelis salawat, majelis zikir, dan majelis ta'lim insyaallah. Salawat berisalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang insyaallah mereka itu kita jadikan pedoman ataupun nusri toladan di dalam hidup kita ini. Yang kami muliakan, semoga juga dimuliakan oleh Allah, yaitu Al-Habib Masyaikhina Al-Kiram, guru kita bersama Habib Haris dari Pelanggahan, dan juga kepada Habib Muhammad dan kepada para habaib dan seluruh pengurus ataupun anggota di dalam Majelis An-Nur. Semoga Majelis An-Nur selalu bisa memberikan cahaya sesuai namanya di dalam kehidupan kita, yang akan membimbing, mengarahkan kehidupan kita dan umat untuk selalu istiqamah, konsisten di dalam syariat dan jalan Allah, dan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita muliakan juga, semoga dimuliakan oleh Allah kepada guru kita yang sudah berhadir di dalam majelis yang mulia ini, yang insyaallah dengan kehadiran guru-guru kita ini akan menambah berkah secercah harapan kita di dalam menggapai cita-cita kita, yaitu rindu kita kepada mahabbah Allah, rindu kita kepada mahabbah Rasulullah. Dengan kehadiran guru-guru kita ini dan dilengkapi dengan para habaib yang hadir di sini, semoga mahabbah Allah, mahabbah Rasulullah terpatri hendaknya di dalam jiwa kita, melekat di dalam sanubari kita, yang itu menjadi awal bagi pribadi kita, yang akan menjadikan sebuah pemikiran yang akan kita aplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Kecintaan kepada Rasulullah adalah sebuah keniscayaan, karena kalau tidak ada Rasulullah tidak akan adanya kita, dan kalau tidak dicintai oleh Rasulullah kita tidak akan bahagia di dunia apalagi di akhirat. Maka senantiasa selalu kita akan berusaha untuk selalu cinta kepada Rasulullah. Semoga kehadiran guru kita yang pertama, Abiyah Hatta, pimpinan Dayah Madani Al-Aziziyah, Lampung Nurut, Kabupaten Aceh Besar. Ini dari luar kota beliau hadir di sini, lebih jauh ketimbang dengan guru kita Abaci Aulia. Beliau pimpinan Dayah Al-Fatani Darussalam, Gampung Pungai Blangcut, Kota Banda Aceh. Beliau masih berada di dalam wilayah Kota Banda Aceh, bukan dari luar kota. Juga yang kami muliakan kepada seluruh orang-orang tua kami, guru-guru kami yang berhadir di sini. Ada Tungku Zahrul dari Dayah Uletiti, juga Tungku Ihsan dan Abuya, mereka hadir di sini untuk melengkapkan keberkahan di malam yang mulia ini. Dan juga kepada guru-guru yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang berada di atas, yang berada di bawah, kepada seluruh
panitia perayaan Maulid Dayah Misrul Huda Malikus Saleh, baik dari panitia laki-laki maupun dari kaum perempuan. Kami sebagai pimpinan di Dayah Misrul Huda Malikus Saleh mengucapkan banyak terima kasih atas semua kontribusi yang diberikan semenjak dari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini dan insyaallah sampai hari besok. Habib yang mulia juga kepada guru kami serta seluruh para hadirin, kami selaku sahibul bid mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga kedatangan para guru-guru kami ke tempat kami adalah secercah harapan semangat hidup kami di Dayah dalam mencari, memberi dan menerima ilmu, sehingga semangat yang hadir di dalam jiwa kami pada malam ini selalu menjadi sebuah magnet yang akan memberikan kontribusi jiwa kami untuk selalu terus berpacu dan berpacu dalam kami berenang dalam ilmu lautan, sehingga kami akan sampai pada sasaran sebuah tujuan yang insya Allah itu akan menjadi modal kebahagiaan kami, anak kami, keluarga kami, guru kami, santri kami dalam mencari mahabbah Allah dan mahabbah Rasulullah. Kami selaku sahibul bid mengucapkan beribu-ribu maaf di atas semua kekurangan yang itu kami rasakan, baik dalam pelayanan kami dalam menyambut orang-orang tua kami dan juga fasilitas yang ada pada kami yang masih banyak kekurangan-kekurangan. Ini kami mohon maaf beribu-ribu maaf, tetapi dengan semua kekurangan yang ada pada kami selalu merindukan kondisi-kondisi yang seperti ini. Maunya kami hendaknya tiap malam ada peristiwa yang terjadi sebagaimana pada malam ini. Kami merindukan salawat, kami merindukan Rasulullah yang kita yakin Rasulullah akan melihat kita pada malam ini. Rasulullah akan memandang kita pada malam ini. Rasulullah akan tersenyum dengan apa yang kita lakukan pada malam ini. Semoga Rasulullah menurunkan rahmatnya kepada tempat ini dan kepada tempat-tempat yang lain yang ada di Nangro Aceh, yang pada tempat itu diadakan majelis salawat dan juga majelis ilmu insyaallah untuk melengkapi keberkahan dan untuk memantapkan perasaan kita dalam kita bermahabbah kepada Rasulullah, bermahabbah kepada Allah, sehingga akan muncul dan lahir dalam jiwa kita cinta kita kepada ilmu, yang ilmu itu adalah sebagai warisan daripada Rasulullah. Cinta kepada warisan Rasulullah adalah cinta kita, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Nah, untuk memantapkan itu semua dan untuk menjadikan itu menjadi sebuah komitmen di dalam jiwa kita yang tidak akan tergoyahkan dengan apapun, yang tidak lekang dengan badai manapun yang menerpa jiwa kita, tetap konsisten kita pada jalan ilmu, menuntut ilmu sebagai warisan Rasulullah. Mari kita mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang insya Allah pada malam ini Allah akan memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, sehingga beliau akan selalu dapat memberikan nasihat-nasihat yang ini adalah sebagai bumbu-bumbu penyedap di dalam kita mencari ridha Allah. Maka untuk menghematkan waktu, kita minta kepada guru kita yang jauh dulu, yang dari luar kota, karena yang jauh itu biasanya terasa lezat. Kalau yang dekat
mungkin kurang lezat karena sudah biasa, apalagi dari tuan rumah kami yang memang banyak sekali kekurangan-kekurangan. Maka dengan takdir Allah dan Allah yang mentakdirkan kepada mulut kami untuk memanggil guru kita Abi Hatta untuk memberikan beberapa wejangan kepada kita yang akan memberikan inspirasi dalam jiwa kita untuk menjadikan diri kita yang terbaik, diri kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah, diri kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita merindukan di yaumil kiamah Rasulullah akan mencari kita, menggandeng tangan kita, mengajak kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Abia kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal. Musibah lah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala hadhihi ni'matil 'azimah allati ijtama'na fi hadzal makan wa fi hadzal majlis. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyurdi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina insyaallah wa bi jami'i ahli baitina wa tullabina wa talibatina bil kulli hadirin insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli suqmin shifaa'a wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah malam yang berbahagianya sengaja ajak telan bikin aman payam mesti bahas ini cuman ni silaturahim pegah haba mungkin hana le bacut menteng karena permintaan sahibul ma'had Walid. Mudah-mudahan Walid senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkah majelis Rasulullah seperti ini Allah kabulkan hajat beliau insyaallah. Dan juga kita semua para hadirin mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kembali kami muliakan Walid beserta keluarga, bunda, semua para santri semuanya, para dewan guru. Wabil khusus tamu istimewa Walid malam ini yaitu Habib Aris beserta semua rombongan Habib Aris Al-Idrus semuanya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan kepada Habib kita insyaallah, bisa istiqamah melaksanakan kegiatan Maulid Arba'in hatta mi'ah alam sekarang sampai 100 masya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada insyaallah yadullu 'alal qabul istiqamah insyaallah. Karena memang al-istiqamah khairun min alfil karamah. Ini bisa istiqamah ini bahkan Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, kalau kita lihat ada orang terbang di langit, ada orang bisa jalan di atas air, itu belum tentu kata beliau. Imam Al-Haddad mengatakan kalau memang jalan di atas air itu sebagai bentuk karamah, lebih karamah ikan lagi. Ikan sampai menyelam dalam air. Kalau terbang di udara itu karamah, maka bisa lebih karamah burung. Burung tiap hari terbang. Ya, jadi masya Allah, maka Imam Al-Haddad mengatakan istiqamah itulah yang sebagai dalalah ala karamah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan kesanggupan. Ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumastaqamu
summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Insyaallah, mudah-mudahan malamnya sebenarnya ya ban kim mendangnya nasihat ka bulit le walid muno ka bulit muno man walidnya memang kamu katanya walad yang ke mana walid urunsi walad anu ya kamu anu yang walad jadi kebantu pokoknya anda pedih hente ya hana doa walid mimpi bahaya sih ya. Jadi mudah-mudahan malam ini sebenarnya dengan kita hadir di majelis ini insya Allah sudah barakah semuanya insya Allah ya. Bisa hadir di sini juga karena memang iradah Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ya. Sehingga lain mungkin banyak kesibukan ya, macam-macam alasan ya, tidak bisa datang pada tak ada hujan, cuaca bagus ya. Ya, tadi saya sebelum berangkat agak meriang-meriang tapi alhamdulillah sampai kemarin sehat insyaallah. Ya, tapi bicaranya nggak banyak juga. Ya, jadi artinya hadir dalam majelis ini sudah sebuah kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan majelis seperti ini yang pertama kita menjalin silaturahim. Dan ini adalah bagian daripada wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mewasiatkan bahwa kita senantiasa falyasil rahimahu. Falyasil rahimahu. Enggaklah kamu sambung silaturahim. Dan ini adalah salah satu kita ikhtiar untuk menyambung silaturahim. Dan ini yang penting kita lakukan. Yang kedua adalah hadir kita dalam majelis ini juga sebagai bentuk majelis ilmu. Maka kenapa mungkin ada sedikit pandangan, walaupun mungkin hakikatnya ya. Hakikatnya laisal mutakallim bi a'lam minas sami' ini. Ya, sama seperti ketika ya Sayyidina Umar ditanya oleh baginda Rasulullah, "Ata dari mana sa'il? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Maka beliau menjawab, "Laisal mas'ul bi a'lam minas sa'il." Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada dirimu ya Rasulullah yang bertanya. Maka ini juga begitu sebenarnya hadir ini a'lam minal mutakallim. Cuma mutakallim ini mahjur ya. Makruh oleh ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah ya. Maka majelis-majelis seperti ini adalah merupakan majelis yang seyogyanya kita ramaikan. Kita ramaikan dan kita sisihkan waktu kita untuk membersamai. Walaupun mungkin dalam nuansa yang berbeda, tempat yang berbeda-beda itu tidak ada masalah. Tapi intinya adalah ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Maka ini adalah sebuah majelis yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang diperintahkan yang menjadi sesuatu yang konkret yang dianjurkan atau diamanahkan adalah mahabbatullah. Bagaimana kita bisa melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengunci mahabbah beliau itu baru diakui dan diterima bitabi'ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika itu ada para sahabat ya, mereka mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna nuhibbullah hubban syadidan." Kami ini sangat cinta sekali ya Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, maka pada saat itu turunlah firman ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi tabi'iyatun Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata menjadi anak tangga untuk bisa mencapai derajat mahabbatullah. Ya. Nah, bagaimana kita tabi'iyatun Nabi? Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah? Maka tabi'iyatun Nabi fi kullil umur. Pada semua perkara, semua hal, kita memang harus memaksakan diri kita untuk ittiba'un Nabi. Untuk mengikut semampu dan sebisa mungkin. Mulai daripada mencari ilmu, perintah daripada Rasulullah. Mulai daripada memperbaiki akhlak, perintah daripada Rasulullah. Bahkan akhlaknya Rasulullah karena begitu agungnya, wa innaka la'ala khuluqin
khuluqin adzim. Akhlaknya Rasulullah begitu agung. Ya. Tidak pernah Rasulullah SAW ketika dicaci balas mencaci, tidak. Ya. Tapi kadang-kadang kita 3 cerut 5 6 go dah balas. Ya. Lebih cok labah 5 go dah cok labah. Ya. Nah, ini adalah merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah. Ini sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kiamat itu kapan ya Rasulullah? Nabi balik bertanya kepada sahabat ini, "Apa persiapan kamu? Apa yang sudah kamu siapin?" Maka jawab sahabat ini, "La syai', enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulah." Kecuali yang aku persiapkan hanya aku cinta Allah dan cinta Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban sahabat ini. Maka spontan Rasulullah menjawab ketika itu, "Idzan kalau begitu, anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Hakata. Maka Anas bin Malik ketika mendengar riwayat ini, ketika beliau mendengar hadis ini, beliau berkata, "Ma farihna biqaulin nabi." Enggak pernah kami rasa gembira dengan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka farihna biqaulin nabi, seperti bahagianya kami dengan ucapan Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Ya. Maka beliau ketika itu berikrar di hadapan Rasulullah, di hadapan Sayyidina Abu Bakar, "Ana uhibbun nabi wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbul Umar wa arju an yuhsyar ma'ahum wa illam a'mal kamithli a'malihim." Aku bersaksi aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Sayyidina Umar. Ya. Dan walaupun aku tidak mengamalkan seperti amal ibadah yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mau komparasi amal ibadah kita jauh sekali. Maka sebenarnya kesempatan kita ada pada mahabbah Rasulullah. Tapi bagaimana mahabbah yang hakiki? Maka mahabbah yang hakiki ini digambarkan oleh baginda Rasulullah. Salah satu yang paling mendasar itu adalah ilmu dan amal. Ya. Tidak mungkin kita ibadah tak punya ilmu, tak mungkin. Maka majelis mesti ada majelis ilmu. Bagaimana cara taharah, bagaimana cara salatnya, ya. Bagaimana ibadah lain, bagaimana muamalah, bagaimana munakahat pernikahan. Ya. Semua ini majelis-majelis ilmu ini adalah merupakan majelis agar kita bisa beribadah, bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana ini adalah merupakan risalah atau hikmah risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka warasatun nabi itu ada warasatun nasab. Warasatun nasab inilah keturunan zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada habaib, ada asyraf, ada apa? Sayyid dan semuanya. Ini adalah merupakan warasatul nasab. Ada warasatul ilm. Al ulama warasatul anbiya. Ini warasatul ilm. Ya, memang tidak punya nasab, tetapi Allah amanahkan ilmu pada mereka dan mereka diakui oleh Allah sebagai warasatul nabi, yaitu warasah ilm yang Allah berikan dalam hati mereka. Maka dua ini harus kita jadikan pilar sebagai ittiba kita dalam mewujudkan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini semua kita akan bisa mencapai derajat hubbullah wa mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelahiran Rasulullah tentu adalah merupakan sebuah cahaya bagi kita semua, menjadi penerang bagi kita semua. Sehingga makanya Ibnu Abbas dalam sebuah syair beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anta lamma wulidta asyraqatil ardu." Ya Rasulullah, engkau ketika dilahirkan pun sudah menerangi bumi ini. Ya, wa adaat binurikal ufuq, dan dengan cahayamu ya Rasulullah engkau sudah terangi seluruh penjuru dunia. Mana ada manusia yang ketika beliau dilahirkan, api yang ada di Majusi yang sudah ribuan tahun tak pernah mati, tapi diberkati hadan Nabiyil Karim, api itu padam seketika. Mana ada istana-istana Kaisar Romawi ketika itu yang begitu hebat dan kokoh, tapi dengan kelahiran Rasulullah terjadi gempa dan memporak-porandakan istana mereka karena keberkahan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka terang semua penjuru dunia. Halimatus Sa'diyah ketika mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menggendong Nabi Muhammad yang ketika itu masih kecil, seorang yatim piatu, yatim ketika itu tidak memiliki lagi seorang ayah, maka serta merta Halimatus Sa'diyah asinya bertambah, kambing-kambingnya semua pada gemuk, unta-untanya, sampai ketika dibawa pulang ke Bani Sa'ad ketika itu, maka rumah beliau terang ketika rumah orang lain semua pada kegelapan. Ketika itu, ketika rumah orang lain semuanya tandus, tak ada tanaman, tak tumbuh apapun, tapi pekarangan rumah Halimatus Sa'diyah tumbuh rumput-rumput yang subur sebagai bukti keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengingatkan ketika Siti Aisyah saat beliau sedang menjahit baju beliau koyak ketika itu dijahit waktu malam, urace hame cuma cowok malam. Tapi ini Siti Aisyah dalam riwayat ini beliau menjahit bajunya waktu malam. Tiba-tiba jarumnya terjatuh. Karena tidak ada lampu penerang seperti malam ini, Masya Allah. Begitu banyak lampu, subhanallah. Ketika itu tidak ada lampu penerang, maka beliau meraba-raba mencari jarumnya, tak ketemu. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Maka ketika beliau masuk, maka seluruh ruang kamar itu terang benderang, sehingga Siti Aisyah bisa mengambil jarum yang terjatuh. Nah, saat itu terkejut, tercengang dan begitu terharu Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wajhuka, wajahmu ini tatanawwar, wajahmu itu begitu bercahaya ya Rasulullah, sehingga aku bisa mendapatkan jarum yang dari tadi sudah ku cari tak dapat kutemukan. Apa kata Rasulullah ketika itu? Ya Aisyah, wailun liman lam yara hadzal wajah, ya, celaka bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku ini, kata Rasulullah. Maka hati-hati, mudah-mudahan kita semua dapat melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Siti Aisyah bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggak dapat lihat wajahmu ya Rasulullah? Itu ternyata apa kata Rasulullah? May yusallu alayya may yudhkar ana ma udhkar ana ma dzukirtu 'inda falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan aku di isinya tapi dia tidak membaca selawat kepada aku. Maka mudah-mudahan hadir dalam majelis ini kita berselawat, mudah-mudahan kita, nama-nama kita ada dalam stambuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan mauhibah oleh Allah, diberikan hadiah yang paling agung, yaitu wajah Nabi Muhammad, satu wajah yang hakikatnya wajah Rasulullah sudah pun menatap zat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Ketika Nabi Musa menginginkan derajat ini, tapi Allah tidak memberikan itu untuk beliau. Allah hanya berikan untuk Nabi Muhammad. Nabi Musa minta. Ketika beliau begitu terus minta agar Allah berikan kesempatan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan aku bisa lihat kamu ya Allah. Tapi jawab Allah, lan tarani. Kamu ya Musa tidak bisa melihatku. Lantas permintaan itu begitu kuat daripada Nabi Musa. Akhirnya Allah arahkan Nabi Musa, undur ila dzalika ila tilkal jabal. Undur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau bukit itu tetap enggak akan hancur, maka kamu bisa lihat aku ya Musa. Artinya ternyata ma'rifat Allah, ya, itu turun kepada bukit. Maka saat itu ketika ditatap bukit-bukitnya hancur dan Nabi Musa pingsan. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi Muhammad, tak minta tapi sampai ke Sidratul Muntaha, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berkali-kali diberikan kewajiban salat 50 waktu, naik turun terus berjumpa Allah 50 kali. Subhanallah. Ini Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, pun tak bisa lihat walau sesaat, tapi Nabi Muhammad 50 kali naik turun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Maka semua zat Nabi Muhammad, mulai daripada ujung rambutnya sampai sendalnya, itu sudah bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melihat wajah yang mulia ini, siapa yang bisa ketemu dengan zat yang mulia ini, jaminan hadhil bisyarah, ini tanda kebahagiaan, dan dia tercatat sebagai ahlul jannah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir itu menjadi ahli surga, amin.
Amin ya rabbal alamin. Ahli mahabbah Rasulullah, ahli zuriatnya Rasulullah. Jangan terpengaruh dengan propaganda yang berkembang, tapi kita komitmen istiqamah. Insya Allah orang istiqamah akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, pemahaman dan sebagainya. Mudah-mudahan berkah. Mungkin ada nasihat dari Habib sendiri, insyaallah, dan ada abati aulia. InsyaAllah kami kembalikan kepada Walid. Lagi maaf Walid, nah tilak pegah abah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada guru kita Abia. Hana ada ojo kesimpulan, tiga kesimpulan ke Romandu. Ya, benar. Cuman itulah banyak orang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, tetapi sangat banyak yang lupa bagaimana metode berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang suci, kita makhluk yang tidak suci, yang belum suci. Nah, bagaimana kita bisa menyucikan diri kita sehingga berjumpa dengan makhluk yang suci? Mungkin kita dengar beberapa pepatah kata dari abati aulia yang akan membahas secuil kepada kita, sehingga nanti di saat kita pulang ada oleh-oleh yang kita bawa. Tadi Abia sudah membungkus sebuah bungkusan yang sangat indah dan berharga, lebih mahal daripada intan permata. Dan semoga intan permata yang Abia berikan tadi itu bermanfaat untuk kita di sebelah tangan kita. Akan tidak adil kalau itu hanya sebelah. Kita minta kepada abati aulia untuk menyeimbangkan sebelah kita lagi. Kalau tadi memberikan Abia intan permata, mungkin ini akan lebih indah lagi. Dan keindahan itu akan selalu indah, sehingga akan datang masanya yang indah, yang hakiki di saat kita insya Allah bertemu nanti di suatu tempat yang abadi, surga jannatun naim insya Allah. Mungkin nyo lumpo Habib kan hamale dengan Tuhan dah begah lagi Habib kan, artinya ada kepingin tabai samping Habib Abi ada je begah. Mungkin sampai Habib mungkin hendak juga. Jadi kepada abati aulia, insya Allah kepada Habib 1 menit undang. Kikiban, kubu kasih putar tamah mbak abati lah. Yang kan suara long abati. Akankah abati mengecewakan para mustami'in? Insya Allah tidak. Kepada abati aulia kami persilakan dengan segala hormat. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi Jibril وزين الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزين الكتب بالقرآن العظيم وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم وزين هذه الليلة بمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Di antara berapa banyak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia. Terus kita berzikir, memuji seseorang yang mulia, duduk di kalangan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan akhirat. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, pada ulama salaf, khalaf sampai sekarang ini. Salam ta'zim, salam hormat kami kepada sahibul bait Walid Rusli di dalam jami' beserta keluarga semuanya, para santri, dan juga teristimewa kepada para panitia yang luar biasa. Dari kemarin, bukan kemarin, dah seminggu bahkan sebulan mempersiapkan maulid. Kita doakan kepada Allah, Allah berikan panjang umur dalam ketaatan, diberikan sehat walafiat semuanya. Allah mudahkan rezeki, Allah beri keberkahan rezeki. Kita doakan semoga dayah ini terus berkembang, menghasilkan, mengeluarkan ulama-ulama al-amilin, ar-rasikhin, ya, ulama-ulama yang bisa bermanfaat kepada umat. Salam ta'zim juga kepada guru kita bersama Habib Haris, dan juga daripada Majlis An-Nur dan orang-orang tua kami di sini. Mungkin lo hanjut lo sebut saboh-saboh. Sebenarnya le tokoh hana layak kamu mantau muda na ulurung tuha jika kamu nyo laki maah banyak orang-orang tua kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Amin. Dan juga kepada guru kita bersama Abi Hatta, pimpinan Pondok Pesantren Dayah Al-Madani Al-Aziziyah, yang tadi telah memberikan luar biasa, kata Walid tadi, mutiara, intan, permata. Walid nak pegang haba luar biasa, lebih daripada penyair Arab, ya. Hasan bin Samit itu sering memuji Rasulullah. Ni kalau mau lihat Walid ni sering puji, memuji-muji. Kadang-kadang hana sanggup dipuji Walid, rubah dia. Bahasa Walidnya sastra tinggi, ya. Jadi sebenarnya sudah memadai sebenarnya. Apa yang kepegah gure danyo ke memadai. Tinggal danyo amai mentong. Kita amalkan. Tapi karena kepegah Walid you pelengkaplah bacut, maka kamu pun hajat tolak yang undangan Walid. Itu hanya kejap li pada hafatan ni. Walid merajuk kamu ke depan, hanya kejap li. Maka ji, walaupun sebentar, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi yang hadir di sini sebenarnya bukan manusia saja. Kalau kita punya mata hati, para malaikah juga hadir di sini. Cuman jasad kita nampak. Kalau jasad ni kalau udah rame, udah enggak muat. Tapi malaikat dengan nurnya berduyun-duyun memenuhi. Nubasirah tanya sebenarnya bukan sekedar ini, banyak ni yang hadir. Oleh karena itu kita harus ada keyakinan ini majlis adalah satu majlis yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung cerita Abia tadi, nya sebenarnya sambung mantong. Walaupun kesempurna yang kepegah oleh Abia, kamu yang fakir, yang hakir, menyambung sedikitlah sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau kami di Fatani, kami sering membaca berjanji. Jadi no maulidnya kamu jak bak rumah-rumah. Bahkan di Fatani itu libur dayah 2 bulan. Karena apa? Karena maulid. Karena enggak ngaji. Kadang-kadang lagi ngaji dipanggil sama rumah sini, nanti rumah sana, nanti rumah sini, rumah sana. Jadi di sana buat setiap rumah buat maulid. Maka baca berjanji.
Ya, maka di dalam berjanji itu kalau kita lihat ketika baginda Rasulullah lahir itu tidak sama dengan bayi-bayi yang lain lahir. Maka ketika baginda lahir dikatakan di dalam kitab berjanji datang ruh daripada Siti Maryam dan juga Asyah dan juga beberapa kumpulan daripada bidadari ketika mulai daripada nota pegah Nasakit. Sebenarnya hana sakit lahir kita ini semuanya orang tua tu kesakitan, bahkan taruhannya nyawa. Nah, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, kadang hana lahir payah pelah sakit sebenarnya. Tapi baginda lahir orang tuanya Sayyidatina Aminah ibunda tidak sakit, tidak ada merasa sakit. Dan ketika baginda lahir dalam keadaan beda kalau kita seperti ini lahir, ya. Tapi baginda dalam keadaan sujud dan juga wajah beliau mengangkat ke arah langit, itu tanda ketinggian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bayi yang lahir kalau kita bau ketuban, bau air ketuban, Rasulullah enggak bersih, suci, harum semerbak. Dan yang lain lagi dikatakan di dalam kitab berjanji lahir sudah bercelak mata, luar biasa. Dan berminyak rambutnya, harum semerbak, bercelak mata, sudah terkhitan. Notanya khitan itu umur padu, Rasulullah tidak. Jadi istimewa sebenarnya. Dari bayi saja Rasulullah sudah diistimewakan oleh Allah. Dari bayi saja Rasulullah sudah diistimewakan oleh Allah. Maka syair-syair semua ini sebenarnya bukan lezat di pengarangnya. Hebatnya syair-syair yang memuji Rasulullah karena ada Rasulullah, ada nama Rasulullah di syair tersebut. Kalau kita buat syair tidak ada nama Rasulullah, enggak ada kelezatan. Ada kelezatan. Itu seperti Abi katakan tadi, luar biasa. Lahir Rasulullah dikatakan terang benderang sehingga nampak kota Mekah. Pada waktu itu memang penuh dengan cahaya. Jadi Rasulullah ini seseorang yang lahirnya tidak sama. Jadi baik tak pegah Rasulullah sama. Jinokana macamnya kau manusia cik. Jadi itu bahaya perkataan-perkataan itu tidak. Laulaka lama khalaftal aflak, kepegah dalam sebuah hadis. Bahkan Nabi Adam tawassul dengan nama Rasulullah. Ini semuanya mungkin kita berada di sini dengan sebab Rasulullah. Hana Rasulullah mungkin hana adanya, hana Nabi Adam. Jadi istimewa kata cerita Rasulullah. Di dalam kitab Syama'il disebutkan juga Syama'il Muhammadiyah. Rasulullahnya rambut dia tidak keriting dan tidak lurus, tapi ikal rambut Rasulullah, lebat. Bulu matanya agak menyambung. Ya. Lebat agak menyambung. Ada bulu tipis di sini. Hidungnya mancung. Kalau dilihat itu seperti ada sinar di sini di atas hidung Rasulullah. Pipinya enggak tembem, sedang Rasulullah. Matanya bulu matanya lentik. Ganteng sekali Rasulullah. Masya Allah. Ya. Kalau duduk di kalangan orang ramai nampak tegap Rasulullah. Dan perut Rasulullah enggak seperti kita, lagi elun. Rayak perut. Rasulullah tidak. Antara dada dengan perut tu rata. Ganteng tak Rasulullah? Lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Hanya cerita Nabi Yusuf gimana terpesona daripada wanita-wanita Mesir. Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tangan Rasulullah agak panjang. Ya. Warna kulit Rasulullah itu enggak hitam, bukan coklat. Dikatakan dalam Syama'il warnanya
putih kemerah-merahan, lagak dah warna haji. Dan yang aneh, bau keringat Rasulullah itu wangi. Ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah minta, lagi orang tanya nak menjak mengkawin kon jak bak ulama, laki doa. Kan Rasulullah orang jih dermawan, apa yang ada beliau berikan. Tapi pada waktu itu enggak ada apa-apa, maka suruh tunggu sebentar. Rasulullah ngambil tetesan keringat beliau, kemudian agak lama diberikan, sehingga dikatakan dalam satu riwayat, orang tersebut setelah memakai minyak keringat Rasulullah menjadi minyak wangi, sehingga kota Madinah pada waktu itu bau harum semuanya. Kota Madinah jadi bau harum semuanya. Itu keringat Rasulullah. Ini luar biasa. Ya. Dengan senang saja dengan lahir Rasulullah itu, Abu Lahab yang kebegah, tabbat siada abi lahabin wa tab, dengan kesenangan karena Suwaibah memberikan berita gembira. Orang Arab adab ji, nona orang juk berita gembira maka akan diberikan hadiah. Maka hadiah paman Rasulullah kepada Suwaibah dimerdekakan. Dengan sebab memerdekakan, dalam hadis yang sahih disebutkan yang panjang, itu setiap Senin mukhaffafun. Sebenarnya itu 24 jam. Tapi karena gembira pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, diringankan azab Abu Lahab dengan sebab gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sebenarnya. Inilah baginda Rasulullah. Oleh karena itu, lagi walik pegah tanya menyak jut takalon Rasulullah, kita jaga mata. Jaga mata, jangan lihat maksiat. Baik kalon maksiat. Mata tanya mudah tak kalau maksiat. Jamun no hana HP tak kalau uruinong male tanya ban tak kalau koknya kalon tanya ke male. Jino dengan HP le orang kalon maksiat. Bahkan bisa melihat maksiat dalam kamarnya sendiri. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazra ila mahasin imra'ah sahmun masmumun min sihamin iblis. Sesungguhnya melihat kepada satu keelokan, keindahan daripada satu orang perempuan, takalon ming uri inong yang bukan muhri, mata ji, pipi ji, bahkan kadang auratnya kita lihat, itu adalah sahmun, anak panah yang masmumun, yang berbisa, yang tabuh majas kinayah, begitulah yang bisa merusak keimanan tanyo. Maka hana lezat le tanyo no. Pakon hana lezat tak ibadah, tak semayang hana lezat, tak zikir hana lezat. Kadang-kadang kita puji Nabi hana kelezatan. Pupu yang tanya pegat hana lezat karena mata tanya bermaksiat ura-ura, bermaksiat hari-hari. Kiban matanya je tak kalon Rasulullah. Kiban matanya je tak kalon Rasulullah. Menyo matanya mantong tak maksiat, tak pegat maksiat. Wujuhun yauma izin nazirah. Kiban tak kalon zat Allah di akhirat, menyo matanya mantong tak pegat maksiat. Tak jaga matanya. Tak laki ba Allah. Walaupun hanya sempat tak kalau Rasulullah dengan sadar paling-paling tak laki ba Allah dalam lumpur, ya Allah tolong ya Allah, dalam lumpur lu hawa lu kalon kekasihmu ya Allah, lu hawa lu kalon kiban wajah Rasulullah, keindahan Rasulullah, hawa ya Allah. Pedong tanya doanya. Pernah kita berdoa untuk melihat wajah Rasulullah? Pernah kita berdoa melihat wajah Rasulullah? Yang kita doa banyak bab dunia yang de. No tajak bab ulama yang tak laki cik dunia. Laki bab Allah. Semoga Allah jaga tanyo mata tanyo supaya diberi kelezatan. Setiap yang kita ucapkan na lezat. Kenapa? Jino kagak tarik oleh Allah. Hana lezat tak boleh. Karena mata yang tidak bisa kita jaga. Jaga.
Pulau fitnah HP di mana-mana jino takalon. Mudah. Kadang-kadang niat tanya takalon ceramah, tapi yang debit kon ceramah. Iklan ji kadang-kadang sudah mengumbar aurat. Pulau jino urung minta peng kadang-kadang dengan satu aplikasi yang menjual aurat. Dijual aurat untuk mendapatkan uang. Nyo ke keadaan. Maka ji tanya duduk dalam majlis nyo sabar rahmatnyo. Paling tidak maksud tanya ke kurang baca. No hana tajak ji no mungkin kah sibuk tanya ngon HP. Maka ji bula majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya cinta kita, mahabbah yang hakiki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka enggak perlu buat maulid karena hari-hari duduk dengan Rasulullah, hari-hari lihat dengan Rasulullah, hari-hari makan dengan Rasulullah, hari-hari dia bermain dengan Rasulullah, bercanda dengan Rasulullah. Habis war rumah kerindu Rasulullah, jak long kalon long. Tanyonyo kepada ribetonyo, makanya perlu ada bagai maulid. Nyo kadang-kadang usil. Sahabat hana pakai maulid, sahabat hana sama dia. Dia ikut Syafi'i, sahabat apa mazhab? Itu bahasa-bahasa yang menyesatkan umat, mandum. Baik tak dengar bahasanya. Rasulullah memang 24 jam bersama Nabi. Jiwanya, raganya, nyawanya lebih dia cintai anak istrinya, lebih dia cintai Rasulullah daripada seluruh harta anak istrinya. Nak kepegah Rasulullah berangkat perang, hana kepegah. Lagi kamu tanya, hana berani menolak, tidak, sami'na wa ata'na, langsung berangkat. Tanya dinona bina. Artinya perlu kita buat maulid supaya apa? Anak umit tanya turi nama-nama ibu Nabi, ayah Nabi, umur Nabi, paman Nabi, tempat Nabi lahir, tanggal Nabi lahir, tahun Nabi lahir, semua dengan kita menyebut maulid. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada kita semua bisa melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mungkin dengan keberkahan para habaib ulama-ulama yang hadir pada malam hari ini, insya-Allah tanya dalam waktu dekat ni akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, lagi pegah daknyo lun hamba yang banyak kekurangan mungkin dalam bahasa walid lelaki muah habib kadang nak bahasa kadang menggurui daripada guru-guru lelaki muah kepada Allah lelaki ampun wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum seberapa, masih banyak kekurangan. Bayangkan kalau Abati memberikan yang terlebih, sungguh mungkin tidak sanggup kita terima. Memang Abati sudah mengkondisikan mutabaqah lil hal sesuai dengan kontekstual kita. Abati memberikan nasihat. Kaum muslimin, para talabah, para hadirin wal hadirat, semoga apa yang diberikan oleh Abati dan oleh Abiyah insyaallah akan menjadi bumbu-bumbu penyedap dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan mic ini kepada Habib dari kami Sahibul Bid, mengucapkan ahlan wa sahlan, dan insyaallah setelah salawat nanti kami tuan rumah menyediakan sedikit makanan bisa kita nikmati bersama walau hanya secuil. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد شهدنا من أصاب ذي القلوب ذيج الأسجانا، والله قنطنا عليكم ويساوي قول منا ويكون ثناء، لكن حب في سرار قد علم للصفة ربنا وحدانا.
نسددنا بالورد هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد يهدي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وسبي زين الوجود به له حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تأخذ ربي إن خطانا واسلك بنا في نجد المصطفى ذنب على قدم الحبيب خطانا أرنا فضل منك تلعة أحمد في مجدنا نرضى درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبالا من ودى ومن والانا والمسنين ومن نجب ردانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جامنا هنان بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فاغفرنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا رحمن وانصر بنا سنة طه في كل أرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي أجلا مرضانا واغض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هرق الريح السماء قصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى وصحبه رسول الله أجمعين آمين هلما نسمع الدعاء قمر سيدنا النبي
سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا ونال الشمس منه وانقدورا ولا ظل له بل كان نورا ونال الشمس منه لم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل purnama junjungan kami purnama indahnya 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 junjungan kami indahnya قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم بشريعته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم بشريعته أزكى النسب على الحسب كل العرب كل
على العربي في خدمته في خدمته. الله 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 يا الله 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 يا الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله خير الرسول وقرابته وقرابته. الله 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 يا الله 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 يا الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. umami li syariatihi. Kita mohon pada Allah Subhanahu. Allahumma salli. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala katanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan terutama cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad dulu sudah ada di Aceh, yang kita lagi dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, menjaga kamu mendum ya Allah daripada menjaga ulama kamu dan guru-guru kamu semuanya menjaga ya Allah. Ifat lana ya Allah, menjaga daripada guru-guru kamu terutama daripada guru-guru di sini, daripada Abia dan kemudian Walid Rusli, kemudian Tengku Aulia ya Abadi. Mudah-mudahan para habaib semua menjadi pelopor-pelopor daripada bangkit kembali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dia daripada fitnah-fitnah dajjal yang membuat kita jauh dengan ilmu, daripada amal-amal dengan ilmu kita insyaallah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berjalan benar-benar, maka kita dalam pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan daripada auliaillah, dari pandangan pecinta Rasulullah, dari pandangan para sahabat, daripada doa-doa tabi'in insyaallah Subhanahu wa taala. Dan yang kita takut dengan apa yang di hadapan kita semuanya, sistem apapun dengan prosedur apapun yang memang mengekang kita, tidak ada kekuatan kecuali daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala subhanahu alibin salmal afiyah ikdi hajatina ya Allah. Wahfadna wa usratina wa jama'atina wa ikhwanina wa auladina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadatina ya Allah.
من شر الزمان من شر أهل الزمان من الشياطين والجن والكاهن والسحر والفتنة الدجال ادفع عن البلاء والبلاء والفحشاء المنكر يا الله اربطنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في نياتنا وسكتتنا ومقاسنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يجعلنا من اهل الذكر جعلنا من اهل العلم والعمل جعلنا من اهل محبتك محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بالحسن القادمه يا الله يا ارحم الراحمين على دين اهل الصالحين بذاتك يا الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك اولياء الصالحين وعلماء في المشارق والمغارب اولياء الى في هذا البلاد اولياء في اجب علمائنا يا الله يا ميزان على دين اهل الصالحين من المشايخ الكرام نوينا كما قلت الزمان والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم doa masing-masing dengannya insyaallah سمعه ولغي وقال نميمه وحب والمال وحب الشهوات ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar demikianlah daripada zikir kita insyaallah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon pada Allah juga Fatihah kepada khususan kepada ikhwanina fi Palestin ya mereka yang sedang susah kita mohon pada Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala darah yang mengalir mereka dan menjadikan semangat mereka mengalir kepada kita ya mereka berani mati kita berani hidup hidup dengan halal ya jangan takut ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala talabul halal wajib ul muslimin ya mencari rezeki yang halal itu saja yang kita lakukan jangan tinggal salat ya kemudian berkasih sayang dalam rumah tangga anak-anak muda dan anak-anak kami hormat kepada orang tua kalian keluar dari rumah salam dengan orang tua pulang ke rumah salam kepada orang tua minta doa kepadanya dan kita ya maka kita Fatihah kepada sahibul kepada saya daripada ahlul Gaza daripada mujahidin ya fisabilillah fil masyariq di Gaza dan kita mohon juga kesembuhan daripada keluarga kita ya adik-adik kita yang sedang sakit, orang tua kita yang ada di rumah sakit, keluarga kita yang sakit, disembuhkan oleh Allah syifaan ajilan ya, dengan berkat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada auliya salihin insyaallah ala dinihna salihin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين
Kemudian kami dari Majlis An-Nur dan bersama kamu, ngongkon kamu dan anak-anak kamu, adik-adik kamu, kartu pesantrennya mungkin adab-adab atau adat yang tidak cocok, tidak pantas, kamu lagi maaf dan mohon redha dan didoakan ya juga kami, adik-adik kami, anak-anak kami insyaallah jadi ahli ilmi dan amal insyaallah. Demikianlah, ada lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para panitia mungkin sudah mempersiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan kepada kita. Kami minta kepada Habib dan rombongan sekitar 30 orang masuk ke dalam ruangan kita sebelah kiri tempat para abu, sekitar 30 orang ataupun 35 orang. Yang lain kami mohon maaf, kita akan juga makan bersama di bawah tenda. Insyaallah tenda itu akan menjadi saksi bagi kita dalam bersalat pada malam ini. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Habib, Abiyah dan Abati serta rombongan kami persilahkan.